Turang rasnina ibas Tuanta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu, manbanta kerina. Manbandu kekelengan kami, siskalenda dengan erkebaktian ibas kebaktian enda, ikatakan kami menjua-jua. Keikut sertandu nambahi keriahan manbanta kerina. Turang rasnina minggu enda minggu Epifanias sipempatkan. Ija kemuliaan dibata terida ibas kegeluhan manusia. Kita enda mesurat ni Kristus si idilo gunan cidahkan kemuliaan dibata arah perukuran pengerana pendahin ras perbahanan ta nandangi temanta manusia. Kita ipahaga dibata alu makaikan kita selaku pribadi bagai perpulungan jadi inganna encibalkan pasu-pasuna dengan jadi dalan dibata mereka pasu-pasuna mandoni enda. Mari dage kita arsembah mandibata ibas kebaktian enda. Rende kita nomor 270 ayat sada rasi peduakan. Ibas gelar di bata bapa, sinapadoni enda alukin ni ulin. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, singajarkan kekelengan man bandu. Ras ibas gelar kesah si badia, sinuratkan karena praten di bata ibas pusukdu. Merialah ukurndu singidah kemuliaan di bata ibas geluhdu. Janah si cidahkan kemuliaan ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Damilah si kerajaan du, si rendahi Tuhan. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Engkelengi di bata ertina patuh man perintah-perintahna. Perintah-perintahna labom berat. Erpalaskan kata di bata enda
Mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 177 ayat si pemenang. Kinata kegeluhan manusia, nginget keleng ate di bata si mahaga, si negu-negu dengan si nebusi kita, mari si gargari pusuhta ilebe-lebe di bata. O Tuhan, kemuliandu lanai terida ibas kegeluhan kami, biak-biak si mahuli si enggo isuan kendu, bas kami laturah, perbahanan kami, lanai nuduhkan kami anak-anak du. Erpalaskan kata enda, mari bengket kita kubas paksa tenang si benakan. Kegeluhan kami sidem alu biak-biak si jahat, nalukan biak-biak si menghuli si enggo israt kendu ibas pusuh kami. Gedap kami ibas dosa, si erbahansa kami biar, jumpa raskam selaku Bapa. Megati kebiaran ngeliami kegeluhan kami, serko ibas pusuh kami. Si erbahansa la terbegi sorandu, si ngelebuh kami gelah mulih kempak kini ulindu. Erpalaskan kata enda, mari bengket kita kubas paksa tenang si benakan. Guna toleng gejapkan dosa-dosanta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 354 ayat si pemenang. Tuhan,
padan di bata mankala si ngakuken dosana i adep-adepen di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu, si ngakuken dosandu, nina Tuhan. Marilah kam kerina, mulihlah man bangku, la ateku kam geluh ibas dosa, kame anak-anak si ku kelengi, tedeh kal ateku kam reh man bangku, guna ngakuken dosandu. Gelabanci ku bersihkan tempasndu, silit ibas kam, bagi aku ndube nepakam. Ibas kam enggo ngakuken dosandu, ku alemi ras ku berikan mulihi kepercayaan man bandu. Ku salihkan kebiarendu jadi keriahan ukur. Amin. Erkiteken dosandu enggo i alemi di bata, mari si puji Tuhan, ras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 436 ayat si pemenang. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Markus, bindusada ayat 10:4, sehkubas ayat 20. Markus bindusada ayat 10:4, sehkubas ayat 20, iogekan kami isina nina bagenda. Kenca Johannes peridiken i penjaraken, lawas Yesus ku Galilea, iberitakenna berita si Maria, sirehna ibas di bata nari nina. Nggoseh pak sana, maka rehme kini rajan di bata. Jeralah, janah teklah nangdangi berita si Maria. Sanga Yesus erdalan arah tepi danau Galilea, iidahna dua kala penjala nurung sanganan jala, gelarna Simon ras Andreas, duana ia sembuya. Nina Yesus man si dua kala mari ikutkan aku. Maka kuajari kam jadi penjala jelma, minter itading kena jalana, janah iikut kena Yesus. Landausa Yesus erdalan, iidah naka dua kala si ersembuya, eme Jakub ras Johannes anak Zebedeus, sanganikapken jalana ibas perahuna, minter idilo Yesus duana, maka itading kena bapa na Zebedeus, raskala upahan ibas perahuna jenari
iikut kena Yesus. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhan na si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata, mari ras kita ertoto. Jahwe di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Sinepa langit ras doni rikut ras isina, kuh kerina ibahan kami. Bujur Tuhan ibas keleng atendu simbelin, singgo ialuken kami ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan kami. Singgit ngasamken kesahna, gelah banci kami kalak si perdosa, jera dengan geluh, dengan datken keselamatan ibas kamnari. Bujur Tuhan isahken kami man bandu, sebab lit dengar kesempatan kami, guna banci pulung dengkehken kerna katandu. Kesahdu si badia dagai singajari kemahandu, guna nuriken kerna kebenarandu. Ajarindu Tuhan kemahandu, dengan kuasa kesahdu si peangkaken katandu, man perpulungendu singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab padan sindekah, Juna bindu telu, ayat si pemena seh kubas ayat 10. Rehka Tuhan pedua kaliken manjuna, Nina to laweslah kuniniwe kuta simbelin janah momokenlah man anak kuta kata si enggo ku peseh man bandu. Maka iikutkan Juna kata Tuhan. Laus ia ku Niniwe. Kuta Niniwe sehkal belinna. Maka teluari erdalan nahe maka terbentasi. Ibenaken Juna erdalan arah tengah kuta janah kenca erdalan gedang-gedang wari imomoken nina. 40 wari nari ikernepken me kuta Niniwe. Anak kuta Niniwe te man kata di bata. Maka itetap kena, maka kerina arus erpuasa dengan make uis guni. Subuk kalak si meganjang pangkatna, bagepe si meterukna. Tandana ia nggojera kerina. Kencai begi Raja Niniwe karena si nusur ia ibas kursi kini rajan nanari. Itang tangina jubahna, jenari ipakena uis guni. Maka kundul ia ibas abu. Isuruhna gelah imomoken man kalak Niniwe bagenda. Enda perintah ibas raja ras pegawai-pegawai nanari. Labanci ICP man kaipe. Kerina jelma bagepe asu-asuhan simbelin ras sikitik. Labanci man. Labanci minem. Kerina jelma arus make paken guni. Bagepe
Janah itading kena lagu langkahna si melket. Dengan ipengadina perbahanan si jahat. Berambera salih ukur di bata. Berambera olah nai atena nembah. Maka olah kita mati. Iidah di bata kai si ilakoken kalak ndai. Iidah nape makalanai ia ngelakukan perbahanan si jahat. Maka salih ukur di bata, janah la surung iukumna, kala amin nape nggo ikatakenna iukumna atena. Mejuah-juah man bandu krina kam ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapa pe kam ringan. Si katakan bujur man di bata, terkiteken banci dengar kita ikut muat bagin, ngikuti kebaktin pekan penata layanan sada minggu dekahna. Amin nape tetap dengar silakoken di tengah-tengah jabu-jabun tas skala-skala. Rikutkan situasi pandemi COVID enda. Ibas minggu enda kita iajuk ngidah kuga perkuah ate di bata si mereken kegeluhan. Sebabna si mereken kegeluhan ta emakapkan di bata. Maka si katakan bujur peman di bata arkiteken perkuah atena. Tetap dengar gereja-gereja bagai pengawan perpulungan labo surut ukurna guna tetap ikut mendengkehkan kata di bata. Amin nape lenga kita banci pulung ibas rumah pertoton arkiteken situasi enda. Amin nape lit kanga piga-piga gerejanta singgo erbahan kebaktin i gereja alu ngikuti protokol kesehatan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Juna makapkan sekala suruh-suruhan di bata. Si itetapkan Tuhan guna beritakan berita keselamatan. Mankuta Niniwe. Kota Niniwe ibu kota kerajaan Asur. Tapi Juna langit ngatakan sa berita sebab menurut pengakapna pantas kalnga kalak Niniwe ikernepken arkiteken kejahatanna arkiteken dosa si ilakokenna bagai pe kekejaman si ilakokenna nangdangi bangsa pilihan Tuhan. Iakap Juna makana adi isimbak na di bata berarti hukuman di bata ngadi la terteruskan. Alu bagai dagay si idah kuga Juna encidahkan pemberontakan na protesia nangdangi kai si ibahan di bata. Itulah na pendilowe layang git nelakoken sa sebab na ciga kalatena nandangi krina kalak Niniwe si tuhu-tuhu kejam ras meluat lagu langkah. Tapi kepeken di bata labo siti kelpei ersura-sura gunang kernep kenca. Tetap dengar ibrena kesempatan. Juna pe ididik di bata sebab buya sempat nilah mebagai semakana teluari pe ia ibas beltak binurung. Iutahkan binurung dai kukutan Niniwe kamu lihat. Maka rehka perintah si peduakan tahu beritakan berita keselamatan berita gelah jera bangsa mulihkan kukutan Niniwe. Lanai lik dalam resimba lanai banci ngelawan adi sini ni je. Makana setuju entah lagi ya setuju Juna harus ia setuju guna dalankan perintah Tuhan. Perkitekan kuta Niniwe enda jarak tempuhna cukup jauh teluari perdalanan dai ikatakan. Eipe idahikan Juna. Sebabna go inanamina kuga pernembah di bata di ngelawan.
tetap nge surah-surah di batai laban ci intervensi manusia. Bicara ngelawan pe, tetap dengar ipake Tuhan, nadi ngadinggit. Labat cinilah. Makana iberitakan juna 40 hari nari. Rehme berita hukuman ibas di batanari guna ngkernepken kuta Niniwe adila jera. Aku ku ukur-ukuri jedakam. Berarti adi berikan Tuhan 40 hari berita keselamatan isi sing ikut kenca selamat, isi lang ikut kenca kernep. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Diberikan kesempatan gelah namin mulih kubasdalan kebenar. Terkitekan perkuah ate di bata. Terkitekan keleng ate di bata. Makadungna raja kota Niniwe berikan perintah. Maka krina harus erpuasa laman laminem dingin ipakai uis guni. Enda sada tradisi biasana si ilakokan kalak si melala dosana bajuna isambari jadi wisguni makana ibuat tanah itamakan tanah kudatas takalna ngatakan ca ia melala dosana maka harus ia jerak dingin pela terjengjengen ca harus erpuasa labo erpuasa laman resminem ngenca tapi erpuasa guna erban kejahatan. Raja cidahkan teladan. Maka nina da ijenda itang tangina jubahna maka ipakaina uis guni kundul ia ibas abu. Sekala penguasa peteruk bana sebab na adila yang cidahkan teladan kernep kerina rakyat si ipin-pinna bagai pe kota si ipin-pinna. Maka adi sekala pemimpin laja di teladan sontar kerina. Adi sekala pemimpin jadi teladan kerina datkan pasu-pasu. Banci sinempe kuba situasi negara tenda. Adi pemimpinai erkemalangan niya mandibata si isembahna. Patuh ia nandangi peraturan si suratkan ibas kitab pustaka si ipakaina. Bagai pekrina kita si ikut ibas ling pemerintahan makai peraturan si ia turkan ibas agama si ia nut kita ratur negarena. Sikap kerinan. Makana sempat nyendai ioge kami opelenga menakan kebaktinen dalit baca kami yang desa ada tulisan nina. Indonesia tahun 2050 kemungkinan masuk 10 besar ibas ekonomi. La resesi Indonesia. Indonesia mampu mengelola sumber daya alamna. Engkai maka sanggup ia kapdu mengelola sumber daya alamna. Sebab ia banci makaikan talenta pemetah silit ibas masyarakat na silit. Bagaimana kerajaan Niniwe dai, kota Niniwe, pemimpin meraikan teladan, jadi usihen. Maka imamo kena, kerina harus makai pakaian guni. Bagai asuh-asuhan, dakam. Sebab menurut pengukuri raja gome krina rdosai. Gome krina meluat. Sebab adina meluat lagu langkahta lanaili dalam tanilah arah hukuman dibata. Jerangan cadalan sirbanca kita banci mulih. Kubas datkan perkuah hati dibata. Krina arus ertoto. Janah lagu langkah pe ipengadi. Perbahanan-perbahanan si jahat harus ditadingkan. Endam si ikatakan jera. Adi jera la terjeng kata-kata ngencang. Langda kampan cingkapkan rusur si katakan. Adi rehken ca pinakit aku pagin ce sehat. Tutus aku. Janjinta umpamana. Entah nanggo reh rugi man banta. Reh persoalan sim berat man banta umpamana.
Iya, aku dinanggokin kari pulih keadaan ekonomi enda, kututu sinari ngertoto ninta. Tapi ngukaken lepas semasa sindai, lupa ka kita. Adi ikataken jera, totalitas kegeluhan tak enda, encidahkan tuhu-tuhu tanda kita jera. Tandana kita ngorobah. Si iperintahkan raja daiman krina rakyatna, kenca ibegina berita si iberitakan Nabi Juna. Raja endandai ipaki Tuhan guna berita. Tek ia erkitaikan pendahin kesah Tuhan, erdahin ibas pusukna. Situhuna tek kalngenda Juna, makana dibatai perkuah melias dengan perkelang. Adiku beritakan kari berita gelah jera gua apa pe jera kange kari kalak dai pangan kernep krina iya tena emban ngilas na tena nandangi kalak kota Niniweda. Tapi di bata la kepeken atena terjadi. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Arkiteken ia jera salih ukur di bata. Lanai surung iukum sebabna surah-surah di bata kinpe maka nakrina kalak si perdosa iberikan kesempatan gelah jera, iberikan kesempatan gelah robah, iberikan kesempatan gelah nadingkan kegeluhan nasi meluat. Aku pe melalang kesalahanku kampe bagi ka krina kita endang gordosa, krina kita ngelakukan kesalahan. Tapi ijay si begikan berita keselamatan, min si mahulina, kegeluhan ta kenca si begikan berita keselamatan, bagi si ilakukan Simon ras Andreas, Jakob ras Johannes. Ijay Tuhan Yesus ndilo iya lanaya protes, min terikut kena. Adina Simon dai ras Andreas, minter itading kena jalana iikut kena Yesus. Adi Jakob ras Johannes itading kena orang tuana mekapken bapana bagai pe kala upahan si erdahin ibas perahu nandai itading kena Yesus berganti profesi langsitah nge maka na tentu melalang banci ialoken Simon ras Andreas, Jakob ras Johannes ibas perbelitan. Tapi kenca Tuhan Yesus sendilo ia lanai ia nimba. Iayakina si paling penting bas kegeluhan na. Mekapkan ngikutkan Yesus. Adi sinandai Juna nimba ia. Kenca isimbakna isuruh dengar ka la kepekenlit dalam tanimba ading go idilo Tuhan. Maka naman banta krina ading go ipilih go itetapkan Tuhan ula nimba. Maka ula kari sempat iligas di bata maka kita go tobat. Entah na pere sila bagi ukur tajay maka kita go robah. Sebab di bata tetap nget berupaya. Gelah na krina kita geluh ibas perkuah Athena. Gelah na kita datkan kegeluhan si rasa lala. Enda me jadi berita man banta ibas minggu Epipania si pempat kenenda. Tentu kenca kita ngikuti pekan kebaktin penata layanan sada minggu. Ngo itata caranta arkini tekan. Itata kegeluhan ta ibas pradatan. Itata kugakin seharusnya kita makaikan waktu silit penungkunan man banta ibasi 24 jam sadawarye pigange waktu tabanci ersukutan man dibata gunang orati kata naras ertoto piga waktu kange dekahna piga jam banci kita erban mehuli pernah ngisi kira piga jam kita erban mehuli ras erban sijah entah larban kaipe sebab na dosa labo tupung erban kejahatan ngenca sitah mahuli lasipan mahuli penggor dosa jadi dia teta
ngaloken perkuah ate di bata si mereken kegeluhan man banta. Ulah simba, jay si bagikan berita keselamatan ijay si bagi berita si mahulie, ijay si bagikan berita karena kebenaran kata di bata, minterlah silakokan. Gelah bagi kota Niniwe dai banci ia terkelin kerinana, perban ia robah. Sebab nintan nakam bagenda karusur, dibate perkuah dengan perkelang. Memang payo, perkuah ia ras perkelang. Tapi adinggit kita jera, adinggit kita robah. Sebab na, biak dosa labo banci bengket kuba surga. Pertobatan labo banci ilakokan kenca kita ku surga. O pelenga siye, o pelenga kita ku surga, genduari me kesempatan tarobah, jera kita. Maka ulan inta pagi ngo pagi ku surga je pagi jera. Kesempatan ta guna jera, ay makapken genduari. Kala si jera dengan robah, si te mantuhan, ay si banci bengket kubas kini rajan surga. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, aku reskam, geluhlah kita, ibas kini teken man Tuhan, jeralah kita, ikutkanlah kai, si ipedahkan di bata bas kegeluhan ta, maka ulah kita, ngaloken ukumen sirehna ibas di bata nari, sirban calatih siakap. Tapi te kita, Tuhan tetap makaikan, mereka man banta kesempatan, gelah si pakaikan, geluh ibas kebenaran. Terpuji Tuhan, rasa lalap, serasa lalap. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa, ngatakan bujur kami ibas perkuah atendu simbelin. Pasu-pasu kami kerina Tuhan ibas makaikan katandu. Gelah katandu ngasuk kami tetap makaikan sa. Ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Ermulia kam Tuhan rasa lalap, rasa lalap. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa. Mari si akuken pengakun kini teken Nisea Konstantinopel. Aku te man sada di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit ras doni, kerina si teridah ras sila teridah. Aku te sada Tuhan, Yesus Kristus, anak di bata si tonggal, si tubuh idur Bapa nari, sopelit kerina zaman. Di bata silit ibas di bata nari, terang ibas terang nari. Di bata si tuhu-tuhu, silit ibas di bata si tuhu-tuhu nari. Si ipetubuh labo si ijadikan, seri biakna ras Bapa, singgo nusur isurga nari, guna kita manusia, ras guna keselamatan ta. Jana jadi daging erkiteken kesah si badia, arah si nguda-nguda si Maria, janah jadi manusia, si ipakuken ku kayu persilang man gunanta, sanga pemerintahan Pontius Pilatus, ngenanami kini seran sehmate, jana ikuburken, keke ibas si mate nari, ibas wari si peteluken, suway ras isi pustaka si badia, nangkih ku surga, kundul arah kemuhen Bapa, jana rehme ia pagi alu kemulian, lako ngeranakan singgeluh rasi ngomate. Janah kini rajanna la remasap-masap. Aku te man kesah si badia, si jadi Tuhan janah si pegeluhkan. Si reh ibas Bapa ras anak nanari, si radukan Bapa ras anak isembah dengan imuliakan. Singgo ngerana erkelang-kelangken nabi-nabi. Aku te lit gereja si badia,
ras rasuli. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Sabab bagai pengkelengi di bata doni enda. Maka ibre kena anakna si tonggal. Gelah ola bene isepe si tekman bana. Tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 315 ayat si pemenang. Mari ras kita tersada ibas pertoton syafaat, ras kita tertoto. Isekin kami enda Tuhan makalit gegeh ibas kami lako mereman bandu. Rina silit ibas kami ibas kamnari kap rekna. Mindo kami gelah kam si masu-masu silit tading ibas kami. Bagai pesinggo ipersembahkan kami. Gelah mulia kam Tuhan arah kai pesi idahikan kami. Tuhan ertoto kami man bandu nang dangi krina serayandu. Bagai pe ngawani perpulungandu. Ijapa pe ia ringan ras kugapa pe situasi kegelukan na. Tangkas krina man bandu. Sir ceda ate Tuhan singa pulisa. Si sakit ibas kuasandu madan pinakitna. Si genduari ibas perbeben sim berat arkiteken ekonomi. Tuhan si memulihkan keadaan ekonomi. Anak-anak sila bagi ukurna Tuhan si nampatisa. Gelah anak-anak kami jera dengan mulih kubas dalan si benar. Bagai Tuhan jabu-jabu silar sada arihna. Tuhan kam sinampati gelah gegeh kuasa kesahandu si persadakan sa. Bagai kami sila ngabeluh makaikan waktu si ibre kenduman kami alu mekuli. Sampati kami menata kelola waktu silit Tuhan ertoto kami man bandu pe. Gelah nakam si masu-masu. Pemimpin bangsa ras negara kami ibas ngaturkan Indonesia. Gelah tetap aman, sejahtera, makmur, sehat. Dengan pekrina masyarakat Indonesia, banci geluh ibas kepelbagaian. Dengan tetap ersada, ibas persadan sinteguh. Ertoto kami nandangi anak-anak du, sinahkan persembahan janji iman, persepuluhan, bagai persembahan pengatakan bujur. Bertambah-tambah iberindu rezeki man krina anak-anak du. Bagai pesi numpak-numpak guna pembangunan rumah pertoton du. Dengan pe anak-anak du sirulang tahun ketubuhan rasulang tahun perjabun. Tuhan kam sindudurkan tandu si melias man bana. Gelar tambah-tambah rusur keriahan nukur. Ian desken kami peman bandu kemahandu diaken nande ari. Berubangun sisangana iop nama i rumah sakit. Bagai pe anak kekelengan kami Kelly. Sisangana ibas proses pemulihan kesehatan. Bagai pe nande Alan. Rikut pe ras nande Geri.
Rina anak-anak du si sakit subuh i rumah ras i rumah sakit. Bagi anak-anak du si terinfeksi positif COVID-19. Ibas kuasa du Tuhan sehat ia. Sebab te kami lalit si metahat ibas kam guna memulihkan kesehatan. Rikut peras krina tim medis. Tuhan si masuk ia. Tuhan bas paksa endape ilakukan kami melakon persadan si badia. Kam si masu kami kerina anak du. Bujur Tuhan, terkiteken go kaban ci ikuti kami. Sada minggu dekah na pekan kebaktin penata layanan. Pasundu kami kerina. Gelah karah katandu singgo idengkehken kami pe. Te kami man bandu. Jera kami ibas dosa ras kesalahan kami. Ikutkan kami pedah-pedah du. Alu bagai ngasup kami ngaloken perkuah atendu. Dengan banci pe kami datken kegeluhan sirah na idur kam nari. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Sepak sana kita ikuti lakon persadan si badia. Kenca kita sada minggu dekahna ikuti kebaktin pekan penata layanan. Dipersingeti kami mankam krina kekelengan Tuhan. Maka anak ta sikitik denga lenga banci ikut ibas lakon persadan si badia enda. Bagai pe mankam krina ngawan perpulungan. Si lenga ingawankan. Mankam pe lenga kesempatan ikut ibas lakon persadan si badia enda. Bagai pe mankam anak-anak kami si sangana erlajar ngawan. Rikut pe raskam kekelengan kami. Silit ibas pengep-kepen khusus. Man bandu pe lenga banci ikut buat bagin bas kesempatan enda. Belin pengarapan ta kencakam pagi ngawan ken ras ialokan. Banci ikut man ras minum sada meja ras Tuhan. Ibas meja lakon persadan si badia. Mari dage bengket kita kubas lakon persadan si badia. O senina ras turang ibas Tuhan Yesus Kristus. Gundari si bengketi melakon persadan si badia. Kenca kita sada minggu ngikuti pekan penata layanan. Gelah penatan geluh ta erta-ertanta ras pendahinta. Reh ulina ras reh ngenana ate Tuhan. Arah lakon enda pe ate Tuhan reh ku tengah-tengah ta. Gelah erteguhna persadan taras ia. Bagi si tersurat ibas sada Korinti bindu 10 ayat 10:6 se-10 pitu nina. Asum si inem lau anggur tare calung si enggo ipasu-pasut alu ngatakan bujur man di bata. Maaikin nuduhkan maka kita dat bagin ibas darah Kristus. Jana asum si cepik-cepik roti guna ipan ras-ras. Maaikin nuduhkan maka kita dat bagin ibas kulani Kristus. Perkitekan sada ngeroti maka krina kita amin na pe enterem sada kulang. Sabab krina kita dat bagin ibas si sada roti Krina sinasalit di bata jadi kensa. Jana manusia ibre di bata guna ngusahai ras jaga isa. Tuhan Yesus enggo mate dengan go keke lakon nebusi manusia perdosa. Ras pepadiakan krina sinasalit guna kemuliaan di bata. Alu bage gegeh kengasupen ras kesempatan ibas manusia nggolit guna engkelengi Tuhan di bata ras teman. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli guna si ajar-ajaran alu kepentaran. Guna si keleng-kelengan, si alem-alemen salah. Guna rende ras ngatakan bujur man di bata. Gelah kita jadi manusia dewasa. Dage entah kai gia ibahandu. Subuh arah ngerana, entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus.
janah ngatakan bujur man di bata bapa arah ia. Dalankanlah si enda, kerina alu tutus, gelah kerina kalak ngidah kemajundu. Enda mesi ngena ate di bata ibahandu ibas gelukndu, selaku kam kalak singgor sada ras Tuhan Yesus. Tetap kali dage kam man roti janah minum tare calung iberitakan kam kematian Yesus guna keselamatan manusia. Bagepe ipersingeti Yesus, kita kerina gelah tetap ersada ras ia, geluh guna kemuliaan di bata. Jadi ajar-ajarna ras dahiken dahin si mekuli, mendalankan keadilan ras kebenaran. Nehken berita perdamaian, ngerunggui alu bujur, nampati kalak si tertindas ras si mesra baban gelukna. Minpin alu mehuli, terdahin alu mehuli ras tertanggung jawab. Alu bagai di bata ermulia. Janah damai si kerajaan ngenta, arus dage ngujibana sekala-sekala, rikutkan penungkunan sini isehken man bandu. Diajuk kami gelahna krina kam tedis dengan aloilah penungkunan enda. Si pemenang ngaku ngekam maka krina silit ibas kam rekna ibas di batanari, jana erpadan kam maka ipake kendu bagi si ngena ate di bata. Si peduakan te ngekam maka Tuhan Yesus kap juru selamat doni enda. Jana erpadan kam maka geluhken geluhndu bagi si ngena atena. Dengan git kam beritakan berita si meriah ni Tuhan Yesus Kristus. Si petelukan ngejak ngekam maka kesah si badia guna jadi penampatdu. Jana erpadan kam cidahkan ulih kesah si badia ibas kegeluhendu si tep-tep wari. Adi tuhu bagi atendu, nindulah sekala-sekala ngaloisa tuhu bagi ateku. Marilah ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa, idoni enda, nintalah dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, berkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Aku enda, persuruhan di bata ibas dahin enda. Jana erpalaskan kata di bata ngatakan man bandu. Aku tetap negu-negu kam, dengan besuri kam alu si mekuli. Kubahan kam tetap megegeh dengan mejuah-juah. Kam desken peken sila kurang lau, desken sumbul lau sila pernah kerah. Bagenina Tuhan man bandu kerinana. Amin. Mari si puji Tuhan, ras kita rendi ibas kitab Dendenta nomor 207 ayat si pemenang.
marilah sebab go sikap kerina. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan. Ibuatna meroti, icepik-cepikna, ibrekena man ajar-ajarna nina. Buatkan endame kulangku si ibreken man gunandu. Lakokenlah bagai guna peringet-ingeten nang dangi aku. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan. Ibuat nama roti icepik-cepikna, ibreken naman ajar-ajarna nina. Buatkan panket. Endame kulangku si ibreken man gunandu. Lakokenlah bagai guna peringet-ingeten nang dangi aku. Bagika kenca enggo olah man, ibuat nama calung, ikata kena bujur, idudur kena nina, buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku. Sini iamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanendu tep-tep kali diinem kam, lako peringet-ingeten nang dangi aku. Bagepe kencak enggo olah man ibuat nama calung, ikata kena bujur, idudur kena nina, buatkan
inemken Rina Taresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku, sini iamburken man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanendu tep-tep kali diinem kam, lako peringat-ingatan nang dangi aku. O Tuhan, sangap kal bangsa sinembah man bandu alurende. Ini ulindu nal sali geluhna. Usaiken min keleng atendu man kami tiap pagi. Gelah kami banci meriah ate dengan muji kam kidekah geluh kami. Ibas persadanta ras Yesus Kristus. Ipekeke di bata kita ras Yesus Kristus. Jana ia setia kap. Tetap icikepna perpadanenna. Jana icidah kena keleng atena si tetap mankrina kalak si kelengi ia rasi ngikutken pedahna. Amin. Sepak sana kita ras rende muji Tuhan nehken persembahanta arkiteken kita godung ikuti lakon persadan si badia rende kita ibas kitab dendenta nomor 386 ayat si pemenang. Perpadanan man di bata. Kesah si badia nggo nuratken peraten di bata ibas pusukdu. Uga dage perbahanendu. Guna empeteguhi perpadanan duman di bata. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 182 ayat si pemenang. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu,
Sehlah min pratendu idoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bengketlah kam kubas kegeluhendu si tep-tep wari. Cidahkanlah maka kam surat ni Kristus radu ras kemulianna ku tengah-tengah doni enda. Gunandalankan pedah alukan kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Kekelenganku la ersibar ngarak-ngarak geluhndu. Kukawali kam, ku pegegehi ras ku pasu-pasu mekam. Sindalankan singena ateku. Aku jamini ras nikapkan keperlundu. Lakam kekurangan. Janah aku tetap raskam. Sehku kedungen zaman. Amin. Juah-juah man bantakrina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktin minggunta ras lakon persadan si badia bas paksa endang bodung. Tuhan si masu-masu kita krina. Jumpa kita ibas kebaktin minggunta ibas minggu sirah.